Gospodine Ajk, prvi put ste u Srbiji. Kakvi su vaši dosadašnji utisci o Srbiji i Beogradu? Veoma mi se dopada grad Beograd i priroda, a imao sam sreće i sa vremenom do sada. Juče sam išao u Bosnu da dam intervju za BN televiziju i utisci su identični. Divna zemlja i priroda. Ali ono što je ostavilo na mene neverovatno dubok utisak su mediji. Ne želim da kažem da su mainstream mediji u Srbiji perfektni, to nipošto. Ali ako uporedite ove medije sa mainstream medijima na zapadu, tu postoji velika razlika. Činjenica da sam do sada uradio 2 intervjua uživo, jedan na televiziji Pink i drugi na BN televiziji, izgledala mi je neverovatno. Kao da se nalazim u paralelnom univerzumu. Da sam dao intervju na zapadu, u nekom od mainstream medija, bio bih izložen i smevanju i poruzi. Ali umesto toga, meni su u intervjuima postavljena inteligentna pitanja od inteligentnih ljudi, koji u stvari imaju veoma jasne predstave o onome o čemu ja govorim. Razumeli su to i u detaljima, što je prosto zapanjujuće. I bilo je za mene ogromno zadovoljstvo da mogu da govorim preko medija koje gleda veliki broj ljudi, i to na način koji je nezamisliv na zapadu. Zapadni mediji su razlog zašto se zapadne vlade izvlače iz krupnih problema koje proizvode. Zapadni mediji su skrojeni kao za decu. Pogledajmo CNN, koji sve vreme nakon izbora napada Trumpa, a nakon što on ispali 59 Tomahawk krstarećih raketa na Siriju, Anderson Cooper, voditelj na CNN-u, zapravo pripadnik CIA, izjavljuje: ovo je dan kada je Donald Trump postao predsjednik. Znači, bombardovanje ljudi pravi od vas dobre predsjednike. Detinjasta priroda mainstream medija na zapadu je vodeći fenomen i sablažnjavajuće je detinjast način na koji predstavljaju i govore o terorizmu. I taj način je razlog zbog koga se vlade, pogotovo Sjedinjenih Država i Britanije, izvlače za zločine protiv čovečnosti. Kao neko ko sebe naziva povezivačem tačaka, da li smatrate za puku koincidenciju veoma zanimljivu podudarnost u datumima? Rođeni ste 29. aprila i na svoj rođendan 29. aprila 1991. godine pojavili ste se na jednom od najgledanijih programa na BBC televiziji u show programu Vogan, Terija Vogana. To je show koji vas je raketno lansirao u sam vrh antiglobalističkih istraživača. Svoj 65. rođendan provešćete nastupajući u Beogradu. Da, moj sin mi je skrenuo na to pažnju kada smo ugovarali datum za nastup u Srbiji. Ja sam mu na to odgovorio da svaki dan svog života, uključujući i svoj rođendan, želim da podelim sa ljudima deleći ove informacije. Uskoro će biti 30 godina od kako to radim. I za mene sada sve izgleda kao da se odigravalo u nekom snu. Mnogo se stvari promenilo tokom proteklih 27 godina. Prvih godina udarao sam u hladan i memljiv zid nerazumevanja. Ljudi nisu želeli to da slušaju. Podsmevali su mi se. Bacali jaja na moju kuću. I sve se to događalo tokom proteklih godina. Ali od juna 2016. realizujem ove svetske turneje i gde god odem vidim istu stvar. Sve više ljudi otvara svoj um za drugačije poglede na svet i među njima sve je više ljudi iz mainstreama, koji rade za sistem, kojima je sistem izgradio i formatizovao percepciju. Sve više i više pripadnika te grupacije postavlja pitanja o tome šta se zapravo ovde dešava. Tako da činjenica da ću govoriti o mnogobrojnim aspektima svojih istraživanja na moj rođendan je veoma lepa i ja zapravo ne bih želeo da radim bilo šta drugo na svoj rođendan. U Srbiji sam postao neobično svestan činjenice da mnogi ljudi razumeju ove informacije, da su svesni njihove istinitosti i to je veoma ohrabrujuća spoznaja. Nadam se da će vam ova svesnost o tome šta se zaista dešava obezbediti da Srbija nikada ne uđe u Evropsku uniju i nikada ne uđe u NATO. Ulazak u ove čudovišne tvorevine predstavlja apsorbujuću asimilaciju od strane političko-finansijske i vojne strukture novog svetskog poretka, koji guši suverenitet država. To je razlog zbog koga je većina Britanaca odlučila da napusti Evropsku uniju. Tokom Brexita videlo se da mnogi ljudi žele da napuste
EU. Mladi su želeli da ostanu, ali postoji razlog za to. Vi ste sami rekli da ću govoriti na svoj 65. rođendan u Srbiji. Ljudi mog godišta i nešto mlađi bili su u prilici da vide i da upoznaju Britaniju pre nego što je upalo u kandže Evropske unije. Dok mladi ljudi nisu upoznati sa tim periodom i nemaju to iskustvo doživljaja britanskog suvereniteta, koji je poništen zahvaljujući ogromnoj skali od 60% i više zakona, koji su promenili život u Britaniji. To su zakoni koji nisu potekli iz britanskog parlamenta, već od strane doktrinarnih birokrata iz Briselske komisije. I to je ono što čeka sve one koji se pridruže Evropskoj uniji. Činjenica da se ovaj proces odužio za Srbiju je u stvari veoma dobra stvar. To vreme je omogućilo ljudima da vide šta je u stvari Evropska unija. Postoji veliki ustanak protiv Evropske unije širom Evrope. Kada bi Francuzima omogućili referendum, kada bi Holanđani izašli na referendum, i oni bi takođe glasali protiv Evropske unije. I zbog toga vlasti nisu voljne da im omoguće referendum, osim ako određene partije ne uspeju da zadobiju mesto u političkoj areni, koje bi to omogućilo. Da li se na francuskim predsjedničkim izborima rešava pitanje nacionalnog suvereniteta i budućnosti Francuske? To je ono što kaže Marine Le Pen. I mislim da je to istina, u smislu da projekat Evropske unije nije nešto statično. Tokom svih ovih godina govorim da stanje koje je sada u Evropskoj uniji nije ono koje je nameravano da ostane. Ideja da Evropska unija apsorbuje sve više zemalja i ljudi kako bi globalisti centralistički kontrolisali sve više ljudi. I ta centralizacija kontrole postaje sve više i više ekstremna. Oni nisu zainteresovani samo za 65% zakona koje kontrolišu preko Brisela. Oni žele sve više i više. Pogledajmo situaciju u kojoj savjetnik bivšeg premijera Davida Camerona u Down Streetu prošle godine izjavljuje da David Cameron saznaje o zakonima kojima se menja društvo u Britaniji preko televizije. Te zakone nameće Evropska komisija u Briselu i nema nikakvog inputa za te zakone u Britaniji. Takva je priroda Evropske unije. I to iz prostog razloga. Ukoliko nekolicina vas želi da kontroliše većinu, morate da imate centralizovano donošenje odluka. Što više centralizujete odluke, ta manjina će kontrolisati sve više ljudi. I zato imamo globalizaciju i Evropsku uniju. I imamo centralizaciju u svakoj oblasti našeg života. Imamo centralizaciju moći preko korporacija, finansija i trgovine. I ono što se dešava i što vidim širom sveta je da smo došli do ključne tačke u kojoj je dovoljno ljudi dostiglo taj nivo razumevanja i svesti, da nije uopšte bitno za koju partiju glasate. Jer bilo koja partija koja ima šanse da formira vladu, radi isto. Oni sebe mogu da nazivaju socijalističkom partijom, partijom centra ili republikanskom partijom. Ista stvar se dešava u vladi, jer postoji skrivena ruka koja kontroliše svakoga koji dođe na vlast. Nevidljiva ruka kontroliše sve koji su u vlasti. I sada vidimo reakciju na ovaj proces, pre svega sa Brexitom. Nema šanse da bi britanski narod u toj meri glasao protiv svog političkog establishmenta, od levice do desnice, da mu nije dosta te nevidljive ruke. Propaganda je bila zastrašujuća. Govorili su da će Godzilla napasti London ako izađemo iz Evropske unije. Ali mi smo to uradili, a Godzilla se nigde nije pojavila. Pogledajmo sada Trumpa. On nije nikakav isušitelj močvare, već u njoj pliva celog života. Ali da bi ušao u političku arenu, morao je da kreira anti-establishmentsku percepciju o sebi. Onda imamo Wildersa u Holandiji i činjenica da je on dobio toliko glasova je zapanjujuća i izvanredna. Isto je tako sa partijom Marine Le Pen. Pre izvesnog vremena partija Marine Le Pen mogla je da osigura 3 do 4% glasova, a ona se sada nalazi u trci za predsjednika. Reakcija protiv globalizacije zauzima različite forme, ali zajedničko je to da je ljudima muka i da su umorni od levo-desne paradigme, jednog istog establishmenta koji vodi politiku od samog početka.
Dakle, odigrava se buđenje. Ovo razumevanje da je sve namešteno je tek početak, ali veoma značajan. I vi vidite neki tip čuđenja u očima birokrata kada govore o Brexitu ili kada govore o uspehu Marine Le Pen. I jasno je da su njihovi planovi sada izloženi kritici. Ne znači da će ove partije sada pobediti kao u slučaju Brexita, ali taj duh neće tek tako iščeznuti, jer Evropska unija neće postati bolje, nego gore mesto. Dakle, na kraju će se odigrati prave političke promene, jer je ljudima dosta centralizovane kontrole. Vi ste bili među malobrojnim istraživačima koji su izbor Donalda Trumpa prepoznali kao još jednu uspešnu prevaru globalista. Ljudi su me tokom 90-ih, kada sam bio u Americi, pitali da li je predsjednik uključen u zaveru. A moje kontrapitanje je bilo, da li je on zaista predsjednik? Da li on upravlja bilo čime? Svi kandidati su uvezani sa establishmentom. Pogledajmo količinu novca koja je potrebna da bi se nominovali u okviru svoje partije, a kamoli ukoliko sami sprovodite kampanju. Pogledajmo pozadinu Trumpa. Pogledajmo Billa Clintona i Hillary Clinton. Ti ljudi ne samo da imaju leševe u svom ormaru, oni imaju čitava groblje u svojim ormarima i ukoliko želite da sprečite da takvi pobeđuju, morate da to znate. Činjenica da je Trump prebrodio sve moguće prepreke koje su mogle da ospore njegovu nominaciju i da je pobedio. Govorio je o isušivanju močvare. A kada sagledamo njegovu životnu priču, vidjet ćemo da je on u močvari proveo čitav život. Globalisti, duboka država, su znali da ljudi u velikoj meri počinju da sagledavaju istinu i morali su da probaju sa nekim novim štosom. Morali su da predstave nekoga kao da se on razlikuje i bio je neophodan neko ko je u stanju da ubedi ljude u toj meri da mogu da poveruju da je različit. Ovde postoji obrazac. Pogledajmo kako to izgleda. Imali smo Georgea Busha mlađeg. Za njega se opravdano smatralo da bi mogao da bude desničarski republikanac i da obavi posao podstrekivača za ratove i marionete establishmenta. Ja sam veoma mnogo govorio o projektu za novi američki vek, koji je postao poznat kao dokument koji su neokonzervativci doneli u septembru 2000. godine. Taj projekat je uključio spisak zemalja u kojima treba da dođe do promene režima, na kome su bili Sirija, Irak, Libija, Iran, Severna Koreja i Kina. I naravno, ti neokonzervativci, uključujući Rumsfelda, Wolfovica, Dicka Cheneya, koji kontroliše čitav budžet Pentagona, oni su svi došli na vlast za vreme Georgea Busha. Počeli su da sprovode ovaj plan i besomučno su lagali o oružju za masovno uništenje u Iraku. Upravo zato što se Irak nalazio na spisku zemalja za promenu režima. Onda je Bush otišao sa predsjedničkog mesta, a usledio je nov izazov za sluđivanje naroda. Vaš sledeći izbor je Barack Obama. Šta je Obama uradio? On je govorio, ja sam različit, ja menjam stvari, ja sam za mir, ja ću zatvoriti Guantanamo Bay, koji je i sada otvoren. Bush, republikanac, zamenjen je Obamom, koji je navodno predstavljao opozicionu opciju, dok je u Britaniji Tony Blair takođe zamenjen od strane opozicije u formi Davida Camerona, koji je pripadnik konzervativne partije. Imali smo dvojicu različitih ljudi u dvema različitim partijama, ali planovi globalista su nastavili da se odvijaju bez greške. Posle Iraka imamo Libiju, koja je bila Kamerun Obamina Hillary Clinton NATO operacija, gde ste bombardovali nevine da biste ih spasili od nasilja. Onda imate ljude koji su pokrenuli takozvanu narodnu revoluciju u Siriji i sada oni pokušavaju da se otarase od Asada, zato što se i on nalazio na listi za promenu režima. I kada sve to razotkrijete, vidite da su svi predsjednici kontrolisani od strane istih ljudi i to je u stvari veoma jasna istina. Onda smo morali na liniji takvih mahinacija da dođemo i do Trumpa. Bila je neophodna kombinacija desnice i dovoljno ljudi koji pripadaju neopredeljenima, kako bi omogućili da Trump uđe u političku arenu putem obmane zvane demokratije. Kada želite da kandidat Demokratske partije postane predsjednik,
Onda imate progresivističko krilo i neopredeljene. I sada dolazi Trump. On je govorio da se razlikuje od Obame. On je govorio da Amerika više ne bi smela da bude zemlja koja će se baviti promenama režima. Hajde da napravimo pomirenje sa Rusijom. Mnogi od Trumpovih podržavalaca su iz alternativnih medija u Americi i to zbog toga što mnogi pripadnici alternativnih medija i njihovi slušaoci imaju izvestan John Wayneovski sistem uverenja. Veliki broj tih medija je postao veoma uticajan zahvaljujući istini i analizama u kojima su otkrivali pravu prirodu sistema i njegovu genocidnu agendu. I Trump je njih želeo za saveznike, zato što ako hoćete da utičete na neopredeljene, morate da računate na ljude koji se informišu u alternativnim medijima. Ovde ne govorim o alternativnim medijima u izvornom značenju te reči, već govorim o američkim alternativnim medijima koji nisu humanocentrični, već su amerikocentrični. To vam je otprilike kao da gledate neki film sa Johnom Wayneom. Tako je Trump učestvovao u show programu Alexa Jonesa i Alex i drugi pored njega su stali iza Trumpa i rekli mu šta bi oni želeli da čuju da on kaže. I on im je rekao da će napraviti Ameriku ponovo velikom, ali i da se on protivi globalizaciji i pritom je koristio istu argumentaciju koju sam ja koristio tokom svih ovih godina. Trump se pojavljuje sa pričom u kojoj je protiv zvanične mantre o globalnom zagrevanju i krivi Kineze zbog globalnog zagrevanja, što je besmislica po sebi. A potom da ne želi da nastavi sa invazijama na suverene zemlje. I to je bilo sve što su slušaoci alternativnih medija želeli da čuju. I onda poetski izjavljuje da će napasti one koji razvijaju močvaru. On će napasti Goldman Sachs. I onda je došao na vlast i pokazalo se da je stvar ista kao i kod drugih predsjednika koji govore ono što narod želi da čuje, kako bi glasali za njega, a onda rade po planu koji je unapred uspostavljen. Šta imamo sa Trumpom? Jedna od prvih stvari koju je Trump uradio, Goldman Sachs je postao zadužen za ekonomiju Sjedinjenih Država. Ne samo da je Trump dao Steveu Mnuchinu mesto sekretara za finansije, a Steve Mnuchin je čovek Goldman Sachsa, već je i zamenik sekretara za finansije također čovek iz Goldman Sachsa. Čak je Gary Cohna postavio za glavnog ekonomskog savjetnika Bele kuće, što znači da Goldman Sachs upravlja ekonomijom Sjedinjenih Država. A on će napraviti neverovatnu štetu ljudima širom sveta u ekonomskom smislu. Onda je postavio na čelo unutrašnje državne bezbednosti čoveka iz vojske. Za ministra odbrane postavio je također čoveka iz vojske, koji je toliko lud da je njegov nadimak Ludi pas. Zadužiti čoveka koga zovu Ludi pas. Šta to znači? Ma ništa, spavajte mirno. A onda njegov savjetnik za nacionalnu sigurnost, McMasters, je također čovek iz vojske. I on se sada, zajedno sa državnim tužiocem, zalaže za procesuiranje Assangea. I oni se veoma protive Edwardu Snowdenu, zviždaču iz NSA-a. Stigli smo dotle da se čovek koji je bio podržan od strane alternativnih medija i njegova administracija spremaju da progone one koji su uradili toliko mnogo kako bi informacije o suparničkoj administraciji izašle na videlo. Na svaki način Trump je sve izokrenuo. Zaista, nadam se da je laž zvana izbori toliko jasna ljudima, da će oni najzad shvatiti da nema svrhe i smisla verovati da se stvari mogu rešiti kroz postojeći politički sistem. Ne, tako ne možemo. Promenit ćemo stvari tako što nećemo sarađivati sa političkim sistemom. Ne putem nasilja, ne neophodno putem protestovanja na ulicama, ali jednostavno nećemo sarađivati sa njima. U Americi takav trend obuhvata 20 miliona ljudi. Postoji video animacija na YouTube-u koja pokazuje veoma malu grupu ljudi koja kontroliše 320 miliona ljudi. To je tačno i zaista smešno. I to se može desiti samo zato što 320 miliona ljudi pristaju da sarađuju, iako im se to ne dopada.
Izbori su način na koji ova mala grupa ljudi nameće svoju volju nad nama. I potrebno je da u velikoj meri pristanemo na ono što oni rade i podredimo se tome. A da bi oni to uradili, moraju da nastave da nas ubeđuju da političari mogu nešto da promene. Ali to mora da uradi neko drugi, sledeći put sa različitim imidžom. Pogledajte na površini koliko različitih profila. Bush, Obama, Trump, dok politika ostaje ista.